Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayos! Inuwar mo manon, dahil sa tricycle mo, badong. Wait, pabulot ko manan kay ni Boy. Di mo't adda ordinansa ni Kapitan dito'y barangay tayo. Nga niya. May parit ka dagiti ubing akaskin ni Boy, ti ag motorsiklaw. Nagano dita nga bingag mutmutan. Naa, Mabalin ka di buludak manan ti motorsiklom, tataba daw. Ay kito na. Amom laki dito agmutar. Di buludan. Amok kat no nagbisbisiklita pa yun. Kabisadom nga rodin at agbalansay no kasta. Un ato taba daw. Isong awan pagdanagan nyo kanya. Kat papanam kumangay, boy. Kas iti sigod. Agmuturak ang mapanag-eskwela. Di kagdanag. Siyak ti makam mo. Asino di limabas nga ubing nga nakamotorsikla? Ni Boy dayjay. Boy tinagan na. Ha? Nagpartak ti pa nagpataray na iti motorsikla. Kasla tumahitayab. Kastamot nga minti aramid dagiti agtutubaw. Gaputada motorsikludan. Nagpasikat nan. Ay, wen nga rod Tirigat na. No ada madung parda di taalugan ti sa balay. Mas dawak man ka dagiti naganak dagiti nga ubeng. Ta itulok da ti kastangar aramidin dagiti anak da. Nga rod amoda mo ti ordinansa dito'y barangay. Impluensyan nakit niya dagiti pada nang agtutubong agmotorsiklaw. Ay, wen nga rod ko arog. Kinapudno na. Sa nga polo da amin nga adda motor na. Yay, nagadudan. Ay parikot maday ta apari ba dong. Ipabulod na ti motor na. Ay, tirigat na. May nga ubing ti mangar aramat iti motorsiklo na. Un garad. Kasla saan alaklakayan ni pare badong. Ay, Uray mat dagiti daduma di ta anaganak. Itulok da dagiti anak da. dagita mo't anak-anak ta baybayan da dagiti anak da. Tidakas na. Awan sa pay ti kumpleto a papeles ti motorcycle da. Ay, dakal a violation day ta Minor di edad pa ila dagita. Kastapay. Ay, awan pa'y driver's license da. Kat kasanungay dayta inteng. Nalaing da nga ag motorcycle. Ngam di damot ammo ti may papan iti road regulations ako na da iti English. Ay, makuna a parental negligence to daytan No dadakas a mapasama ka dagiti anak da, di basol da. Kataba daw, nga pengay nga ipalubos yung matin nga motorsiklo ni Bawi kat ubing pang. Ay nakwaraw, saan lang mit ani boy, ti adda motorsiklo na dita. Amo yung mati ordinansa tayo dito barangay. May parit nga motorsiklo na giti ubeng. Ay uray man no kasta, no awan mo ti agtiltile, wala man. Anya? Ibagam ka niya angkal mo nga inteng. Tiliwin nan ni boy. Ha? Sa namang ipatungpal ito ordinansa nga awan mo ti agtilew. Di ni pare inting nga raw, timang tiliw ka na kwada. Yay. Kastate ko na ni pare badong ka. Unang kang. No kayatyo ka na, tiliwan yun ni Bawi kan dagiti kakaduha na. Ay, naglukon. Imbis abagbagaan na ni boy. Win nga raw. Ay, una yun ni pare badong. No nalakala ko taya ramidak iti terms and condition dayta pare badaw. Tapno saan atila sa sawana. apay ngay. Awan mo't ni Boy nga imay nang isubli iti motorsiklaw. Uwin nga rad. Amangan no sa dino laditan tinang ipanan na iti motorsiklaw. Apay nga ngagpaysaw. Kita awan ti papeles da dya motor. Saan mga ngagparparang jay tawag matangak. Amangan mo no tinakaw dan da dya motorsiklaw. Ay sapay ko maatasaan. Tapno iyag namutlaang ti papilis na. Apay nga men, taimpabulod mo pa'y laang. Ay namadi mo lang no sana maususar.
Ha? Jak mausar, tadamit di kompleto ti papilis na nga usaray. Di mo nakikita ni Boy. Awan pa'y mo't paray. Sa painala na di motorsiklo. Lukas ta. Iso di nakita da. Napan kano iji sa bali a barangay. Anya? Nagiinom da kano iji ke nabartang. Kakadwa na kano dagiti kakaeskulaan na. Ha? Imparada dati motorsiklom iti igiti kalsada. Ay sus. Naturog dalatan iti tenggat kalsada. Ay sus. Ha, paingay. Ay naimbag. Awan tinagkandak iti patrolling iti day di Arabi ay. Ay, paray. Tanwa da. Sigurado ang nakita idadag iti pulis. Ay, wala niya. Saan laday ta? Di man itulok ko no pabupabuludan dagiti ubing nga agmotor. Di mo ngamin mapanpulbuludan ti motorsiklo ni apong mo abadong. Kumaa, kaya't kung aron ti makasursuro nga ag motor na nakagawan. Ah, Kinapudno na. Kaya't nagitinagan na kanyak tapno makaadalak ka no. iso nga itulok damat ang mapan mo buludan ti motorsiklo ni kabadong. Wen, isong awan pagdanagan nyo kanyak, tamo daday ta. Ay kat iso no day tati kayat dagiti dadakkel maw. Uray to pa'y ni tatabadong, kat di nakpawilan nga ag motor. Kun may sa, tapno na bibiitak ka no ang makadanon iji eskwilaan may. Mabalin samot ang mga ladag iti ubing iti student permit. Ah. Tapno legal met ati panagsursuro da nga ag motorcycle. Unbit. That is for learning purposes only. Aywan anya. Masapol, nga dakadwa da amang isuro kadakwada. Hindi boy launay. Agmay may sangag motor. Jak kayat. Nga adapay dua wano talo nga back rider. Badi no maminsan. Ay, manungamin ayat agbalin a back rider ko ma, integ. Rumbang may salaang. Makamuda iti biyag da. Total. Amuda met no niya ti ordinansa. Abdahi tamanan ni Bawi. Ay sos, nagpardas ti panagpataray na iti motor. Numuna takasla kamatin na ti angin iti panagpataray na. Ay na, ang mga numadungpar na ti tricycle maw. Ha? Ay, aday tan. Ay sos, nagpardas! Ay na,Ag-overtaken na ako. ay! Saus! Ay, dungparang! Parang! Ay, sus kamit Bawi. Imbis kumamot nga agin inayad ka nga may. Suray, Chief Kwarog. Suray. Nagsardeng ka kumaa. Hangam nagpataray ka kitni na pagiwang-giwang iti sintro ti kalsada. Pasikat ka pa ito, nag-overtake ka. Ha? Kwa? Agyaman ka Tasan ka nagrabiyan. Ay, Chief Kwarog. Jay. kasta unay anerbis ko itayon. Ah? Ay, kunakla, kiti no kanibusan namon nga ubeng. Dinasayaan, mapan mo kitaan ni Boy Ijay Balayda. Di kagdanag. Isublinan tumot lang, ti motorsiklo, tuyeng. Ay, madanaganak nga raw. Ang mga nutila masursursurnan a lugar. Anya? Delikadaw. Tala magayam maturturong da. Umadadayuda magayam. Sana bali magkiday, tadayo dito, iti opisina ti LTO, ako na da. Di kag sigsigurado ba daw? Ura da violation, saan mo't lang agtiliw da kwaraw kan parenteng, nga agpapanpay no may sa apules. Anya? Talaga? Anya tinapasamak dito'y pare. Tagdabag ka pa lang, kita am tinapasamak. Jak amo nga nakadungpar gayam ni Boy pare. Impabulod mo ti motor mo. So adwa kayo ang makaswan. Anya? Ay, sana mabalin na pare. Hapay ko maakarama na ngay. Dagiti lang dadakkel na ti agbayad. Ay sana mabalay dahi ta rason mo. Ay, no kasta, tulungan na kami nga rod pare.
Na, agaramit kayo iti violation nyo, agpatulong ka. Pangasim ka di pare. Ay, urayam dagiti pulis. Anya nga minti naramid mo. Tapi asaan mo ngayon, sublikan niyak ti motor, boy. Napasubok namin kadagiti babarkada ka nagpasyar. Ay na, kasanuta pa yan ngay. Kwa, In-report na tagaya mo ni parinteng iti may sa pulis. ha? Ti just mo ta parinteng. Madanaganak. Ay di kag danag. Agtiliw ayam, iti pulis iti kasto ya violation. Mabuto nga. Ay agtala ka man boy. No si kanto mga main. Tila papapananyaw. Sorry tata. Sana na maulit. Ay, matikawak. Tatabadong uno ang kalbadong tiawag ni Boy. San ngamin apudno akaanakan ni Badong ni Boy, Kapitan. Anya? Nagamamu dalaeng gapu iti motorsiklo abulbuluden na. Ay, isumo lagayam ang nasakit, tinakam ni Pari Badaw. Kasano? Nadagsen ti violation ni Boy. Ay. Makigudwa pa'y ni Badong. Ay, day takait. Eh, kasano mo nga min kain pabulod ng tumutay motor na? Oh, Kunak man no awan ti mabalin nga agtiliw ditoy, Kapitan. awan nga. Apay nagkuna. Ningarod Badong. Ay, apay kit din asaan ngay. No, madiputize damit ngagtiliw. Madiputize ko nam, Kapitan. Anya ngay mo day ta. Eh, kahit nasawan, napuintaran kas may sa adiputay. Anya ngay manende ta deputy. Ay ta nagdagulit ka. Awanay. Natiliw kami tuyang. Kunak tumang amin adi kag sigsiguradaw. Kunak no ordinansa lang dadyan ni parinteng. Nga awan agtilaw. Anya, Ada magayam. Ay sinalbag. nagkunang amin ayakan ka. Ay sinalbag kayo din di kasto abiyag tuyang. Iso asi ka ba daw? Agbalbaliw kan. Awan ka no pagbayad dagiti naganak ni Bawi tataba daw. Anya. Isuasi ka ti agbayad iti multayaw. Ay nagkarumitin da kita. Siya umitin amin ti agbayad. Kataganos ka Ay salbag ti kasto ya. Agbabawi ako araw. Awanan ti mabalin mau. Nalpasan ti amin. Di nanto mga minam mo ta. Glise jay loko aboy. Kasano ko mga amo na ay. Kat awan pa'y seminar na. Taminur di idat kat nga raw. Si kantumet nga main. Pinabulo dami ti motorsiklaw. Kat amom nga obeng. Nagbayad akin ni Kwarag. Agmulta ak. Ma-impound pa ito motor ko paray. Ay, mabalin pa'y ama ibalod ka Pangasim ka di paray. Tulungan na mo na. Ay, awan may tulong ko tabason mo matlaang. Kaya't ko lang mati makatulong ka ni Boy paray. Tadayo ti pagadalan da. Amo nga da ordinansa ama iparit dagiti ubing agmotor. Paray. Inton maminsan, no kayat mo ti makatulong, itulod mo langan iti pagadalan da. Makin pa sumbrek da. Oh. Huwag paray. Saan nakasta nga ipabulod mo latan ti motor mo? Di mo amo. No, narasok dagiti agtutubo ita. Ay, pakawanan na ko maparay. Itak lang nga makaamires. Ay, pagbabawiak ang naladaway. Ay natatabadong. Saan ngamin amabalin alabsingin nyo ti ordinansa di ta baranggayo. Tapno awan to ti agbalin at parikot nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.